Tika, balasa nga baak na nakapungpungtot. Ang kaunag murmuryo. Ada inap na saba, tay balasang nga baak. Rupa na nakamisuot, nakamureg-reg, nakapungpungtot. Baak nga balasang, madi makaasawan. Uray ipilit-pilit nan inda isunat liklikan. Tangamin nakulbeten, awan karismana. Nakakusilap-latan, agor uray menopause na. Umaketen nga agpaiso, awanen iti alsem na. Agpasaren panagayat na, awanen iti sampit na. Baak nga balasang, madi makaasawan. Uray pilit-pilit nan inda isunat liklikan. Tangamin nakulbetan, awan karismana. Nakakusilap-latan, agor uray menopause na. So ayun po, shout out na po tayo kay Lovie Velasco from Hong Kong, Phil Andres Apostol from Valenzuela City, Vilma Corpus Galang from Madrid, Spain. Shout out Andrada Binuya Matet. Shout out Maylin Fontanilla from Tabuk City. Shout out po kay Febe Mariano and family from Barangay Benito Soleven, Isabela. Shout out din po kay Selyang from Taiwan, and Florence Pimentel, Cristel Silario Sayabok, Molina Sapla Eli. Shout out din po kay Bingdor Tulu Roboliedo, kay Helen Oksap Asnalag, Jem Artis, Roxanne, Bebs Key from Hong Kong. Thank you po sa lahat ng mga tumatangkilik kay Ronald Vlog. Don't forget to share, like, and subscribe. Thank you.